Anita. Mommy. What is it you are hiding from me? Mommy, I'm not hiding anything from you. Anita. Mommy. I'm asking you for the second time. What is it you are hiding from me? Mom, I'm not hiding Anita, mama nka ne twi na te ase yi. A dear na wo ho a me udi sie me. Mommy, me feel bien sie. Oba fie ha. Me de wa ye me ho ade. Sabi obi a onnim ye kwa betu efie obeka se me ba. Nimpo na eno. Ene wi asade ya pa na se wonim obi secret. Now they threaten no number 1. E de akoma seye akoma hihye ayem hihye ene ene subre ene no. Minim se me ma no omo ho nyo. Kyekyeku nye ena Montana so enye. Ti se Montana ye bibi na enye no wahu na. E ma ne nyansa ma ne nye kese akofo asem kese de abrem ofia. Ka kire me na mentia me ba no me pa wa chew. Mommy, wait a minute. Bibia ni bo. Ena me hide bibia so nya de. Enfio. Also mommy. What I say? Montana nya me hwe. Ni secret bia. But na se na me kama se na bia de all ye or ni me ye ofia no. Obeja. Enti na ye ntokwamu akeka. Mommy. Are you sure? Yes, mommy. Mommy, on say means me emphasize sie mo. Ena wo kwa na wo san fa wetu me say me ne confuse mu dwa ho. What I say? Me ho dwo. Yentina asumdwe ma obi aya we say that but de Montana ene me ye na mani nye de. Engine ti mo mu de me sraw. Me sa fa akonya we so ne nkasa ma no. Because oye den ya confuse. Be ma me ne ye be ware, ye betina ware. But the one me ye ofia mani nje ho bi o. Say first no kwa no obi anya ware say obi aya we. Ti me sen onjai de wo ye. Mate se sa na tie dia ene mmadi bem. Me ne Montana so bekasa. Se kwan ofa so se no o twen mutanko ane bra Montana yere no. On fa ni dia safata. Emfa mama ya no masanhye sa wale we. Me na be show say Montana ho nyo bi na kwa bibi boni bi wa bonten na bi wa hu no. Ena on pese obeka kire me na pese me tenten me ba no. Ti se bibi ene wo dia ene e be futo nkwan de ne. O dada. Oni problem ne me ba na kasa. Ena me se so say me ma no mo ho ahomete. Nti emfa wan san ho abufuo. Empra wo ho. Nyo mo be ye bia me sofo ne to me. Ene edra wo ma confused. Because anya kura na eyabusu a wo so wo be ware mu. Test of fire sa. Ti me no be kasa. Why? Montana titiro. Bibia so awa. Fa me se ma me pere ko pese ne wa fa me no. Wa babo mama. Ah? Achodi e wo no wo ye bibrem bidi ya che. Why e cha Sunday. Ya ye bibrem. Matima, me das. See. See. Obi ama watch him so we feel na be no. Hey. Will you want pa? Hey. Kuya. See. Damn. Okay. What for there? You see. Pasa. Macho, baby, bacho bra. What's it, bra? Oh, Pambes no Busam Sakasan. Because it's too diabolical to my children. Said you minim ubia, minim nipa when you answer. I'm nipa said the attitude of fear when you answer any man, and limbs as a nipa native. Oh, by an effect, you do an Chiemuno, Yan Chieni Penchem. Chia which I answered, dear, men of a penchem, another autumn chana maname. And I walk home now, go home when I said, "You're done it, and you so I nipa you so." Oh, when I said, "Abuchi," every person made me say, "Mimi who see." What's that? And the two one, hey, ah, and I won't go to be a fear be mad. Uncle for problem, young child was on you, was about my vaccine and think for double do. They buy the channel and jail.
na nchana wo nchana man wo to amani mi o wan sera da wo chem ne papa mu What do you want someone? me no ni asem se na ntika wo ba na etika wo ba na efe bra me chia Share, what's a bra? What are you talking about? What's a bra? Share. What's a bra? Me bra. Evia na wo ba. See, masa, hey, what is that? Is it a trap? Be there Jimmy no. Hey, I see a trap. Who remember when you don't know there Jimmy no? Who buy this with a few ra? We say libe few na ya oboda. Who ni asem? Ada papa na. Ada asem. Oh, me baba you shower. Oh, you hear me? Ha, Jimmy. Jiji kwa ada Jimmy, masa macho me ne. Okay, okay. Masa, ma make us ye nyi bi odida. When you know what you say, you come to say yes. What when more film to see an answer? Massa. What when more film? What? Stupid guy like Scheiße, make a sound. Yes, me baba show uni wa and get him on via what you mean. Like I said, who be ni ba oh me really pass me see na oh fear na woni fie kasa hey wo be chi bibi o ti me me bibi if you have no to wo be chi bibi say dey me menya go from let wo ba na say wo hunyansa musasam ni ye and wo hunyansa antie ni ba this wo hunyansa na ka ma cha wo pia na wo say me this wo hunyansa musasam ye wo so ne konto asa me wo na we tie sua kwa fa so hwe ni ba wa bote sua kwan fa so hwe ni ba ofiem hey jan pasasam na wudi me be na te ne tro ne na te ni bi bia de Jimmy nko a mi wo ya na me ka cho wo twa bono na wo ja wo ya na me ka cho wo bono wa fa me na wo hete me so pasasam fi ko no me pasasam Kyekyeku wo da kwasia me na to yes mo Kyekyeku we ma bo me ade Kyekyeku ade no me discipline mami kuno obi fie na abeko so Jimmy jai what tete de wo to ni sanju Kyekyeku ade what ba wo so hwe CONFION me ba me jira wo twam ni say ya good afternoon hey baby the one ni wo kokko bo puna for corona si ni CONFION ni wa let say accurate say na me wakura asam na no wasia kwa ai uyenya no wonta me mo basa wonni mi afa wonni mi ahwe bi na kwate masa oh jai so peke sama no jai shine twaso ba mi jai but no if you have a man what do you mean huh what do you mean manu sie answer you hear me to be aso ofia ha what me met no be aso ofia what does what da mu free menyi and now to go I don't know mama mu what oh na mu jana for mu saka me no hey jaja mama obi aba ho no na wa ba ho na wo mi ni obo me pataw what you obo me pataw obo me pataw ha who ni me ha who dey jam jam what you question that Sunday no puli gwa afuna we busa yenko twaso begin here nya o yes o mama nchen bi misro me nua no no fa na so mu nua for masa mi asem Antichrist. What do we? See at the church. Okay. Me na makao. Me na re na we do fi ngo no we ha makao so dey poison. I mean problem. Who by there? I can't poison there is ana. About them. Who move your kwado who na me catch you. Makao. Stupid mind. Idiot. Who bo bi fa ebu ni nua. Won say na kan. What best say? Ge wo ye bia aso bia wo bodam bi. Wo be hwe ni perfect budin e bia me hwe ni paso masi. Kyekyeku ha adwini. Sese. Enti asama ka mane na kamane twom no won koi. Tintima ma ha hu se gobabo. Bodie. Ge bia mu dia boy. Then sempa no. Obi ya ne be 1 week. Ni sa ya boss ha. No we dey CONFION ni me. Da me kwa me me no wo bi sa me no. Oba no bi sa. Boy so no ko Iraq ni dia na. Ke wi to mu pa kam ti si impreku. Una ntin ko na uti nyira pa.
say. Nam now don't now say. Boko. What from Hapa? Na me be fe ha woot na me. But whom I hear you say that. Abiwe. Make us sound me say Abiwe. I Montana. Oh, what piece is here? When she ano? Ah. Ofa. Yeah, na sa kwa hana kwa ne da. Ndire ho no befa. Enipa na waka che me say me mrefi. Enti na me bi say ofa ha because me na ka say na mbusa ne say ose ofi na ose me mbra. Oh, wapie. Ene bia refi. Wapie wo pie ne nche bia na me say bikwa obehia no. O shatare be. Oh, wo shatade. Atade be che so be cha na say. Na wo hwan ko shatade be. Tete kumeni apre. Me say me hu say e bi atare na e she no be cha na say o tade we. And those share some multi-carries. Multi-carries. Yeah, some carries be like I know that. Anyway, no minim onche so ubeti mi kwatena say because we so wo hwade wo junction no so na abesisi e. Montana pa. Wan ka kire wo. Tena na twem na we kura de say e job be de say fie no abenti no. Oh yeah, sure so onche wo say wo hwade wo junction no so si e. Yeah, I'm trying. I want kwa na si ana. Ah. Na me nkran. Yeah, me could do 1 week bio. Oh, nice. Nkran dia muta ko. Say just ejuma na o sorry. Me kwa mo hoko. What be? Oh, mako maybe next year. Ah, The passport is ready. na nkran say the passport na ko. Some me dey Eiii be na ko Eiii me dey Domestic crime the passport. ID. My ID ni ready. Daus. Ready tira. Ah, Montana pa. Na your friend say na person be do ko me. Ah, they be But blessed. me say this the right time. I'm meeting with this uncle. Once a beautiful girl pa. Obi aka kire. Wo fem ma che say. Mahwehwema huma. Wo dance. You have a beautiful body, a beautiful color, and a beautiful smiling face. Smile. Oh, na we are still you. Odoko mi do. Oze, o ta be fia pa na me ta hu so. Na ma fa won adua che enye ne. So, we will be a my poor Makumamusa. I mean, say, Nanny da, betting me up in your dinner, bet me join my catcher. My dog to do. So, na a yensen be my to tell him for don't be my career say, but to tell wedding gown, you know, I have fidie. I just my high yammer be black and rabbi wedding. And I'm independent at a year. But if you said you so far by just on Monsieur Bill. Na matrasi ya hwemba musampa wonu oba se bi meeting do sisa oba na nan wedding gown bibia go inside bibia wo anya asem ketewa obeti ahwe because oba meba okọ o se me kan Kyekyeku me di wa cha me mama pra wala ka so beti okọ me bench no nice dia na say wo ka say na de me kasa sa wo twetwe mu free me ho me nche me ho chese me enti ko ma me di kwa na say so be kan ti anya ode Kyekyeku eya ato wedding gown. Pato wedding gown we no meto on kese pregusan say na me nyini ni meto wedding gown nyina nipa na me ye no na me nyini ni. E na oto wedding gown. E meto on kese pregutu we de be yanse e be bom. Osusu wa na ya bom keke. E na wo sha wedding gown me ne be fit. So e na mape wache na me nu kwani. Intimate ase ma on fa sa wedding gown shem. E ye wo sa Kyekyeku. Ai. Ayo da go so. Oh, me am tu za na wo ya da bet mo se biase de oba se oba pwa na wo bekato e den. Ese me woni am nka Kyekyeku. Ajo nsem. Me am sa agro na wudi na so agro we die. Fesi wa. Agro se sei. Sa me ye show sa agro na. Oh, David Ko se ye wo Kyekyeku ya wuti hoyi. Aha. Dear pa ne ba wutrim se beka che me LOTTY. Say what a wedding gown. Me ne be fitimiti. Baby o LOTTY nye se bia ye ne wo na e be metrim. Acha wo. Wo ba akọ nyina wo be fia akọ nyina. Mo se mo to tu kwan. Na me twen aso be fia sei. Na wo ya show ma ne nko se wo sa de show tim ne kwan se nka. David o se me ka na ntimi ntimi tim ne mi nya LOTTY. Wo be pe wa se bio me no mi ni pe bia se me pe wa me fa nsem tim ka kire straight. Me pe o. Simple. Ah. Me fa wan yo. Hey, means me wan cry me the ba be see full stop me pe o. The won me pe wa se ma ka say we as mean me no. Onya me type. Yeah. And na person me come out. You're not my type. Onya me type.
I mean, you are going into Ah, me your type say like. No. Type be now, open type. Me type be to say some big man be what I say or not driving a slick car or want a business running be me con a life me cry to me and you be at me home like and you see cow but like me me comfortable and you be to say what Kyekyeku. How could describe me? Oh yeah. Minute wait me describe my No, example. to me back when I win ya be catch me myself. I'm quite me patro enque we say dia enque say na. I don't was na the who cannot Lotty. I just upon a person me Kyekyeku no be Kyekyeku. Say me pesilica. What put who yes, who was slicker who just slicker. Who just know what is Kyekyeku. I see a pemo can kwasem too much. Kyekyeku adey. Say me pe big man, who pe slim man. Me pe big man, when you big man is Kyekyeku. Adey na pa so na me pe na ware. Na what so ware. Hey! Look at the first trim. What so ware fifa Lotty. Na nya dia Lotty. O so bana no. Netima me Lotty to Lotty o ye class. Me Lotty twempra boni be ni wo. What potem papa. Onua Montana na chipe ne ho. E ma me kura na kura me so ne Montana nkasa. Na high class me ma wo fa wo ma ni bi. No nya se broken house. Akura so the plane na mo nkra we. Woni me pe no. Nti no nti o de Woni me pe no. O de plane na mka na ye hwan. what ID card kwa woni. O de plane na mka na ye hwan. Ade na wo yesa. The bia no bebe fia bia o person di nya amani. Na dem ne be tra on function ma me ade me nchi say ye ne de we say obeda ti ase ah ade samfo na obe ni mo hwe me say obeda ti ase e so be na ba uti wo ka hu bi ni nyina ka hu bi ah what so fifa wo nua yonko bra yonko dem ya kwa hifa dem uti na me bae Kyekyeku ma nipa no Kyekyeku jo shame ani ahomate Kyekyeku ade ma akosua me so fa chame wa Lotty mesraw Lotty di me no won yes over the say ya chame wa we dey ga o de menyende kofa de o de ma ya o ye Lotty asema me kan ese de Kyekyeku akosua kwa mesraw akosua me so ko wa de asema me wo mi adwan Lotty ma ka chere why wo mi adwan ade na uguma ni masese wo mi adwan Lotty wo se wo nua na uguna ni masese sese netima mi di mi po be no man kana enti na se wo wa show ma apekura wo mfa obi a low class bi obi a ne ma mi to bi die bi wo ye hu de se bi die ru abana ye ne pa prema fo o pa prema ni na wo nya waje so be pa adwuma ye ne sika gu botom no be de wo nya prema ni e wo se bi te ma mi nje nti a me nkofa low class guy na wan kasa wo ye prema ni wo pe prema na mi nya prema ni enhance yourself build yourself na attract sa prema for na prema ni asetra ne se prema ni nipa bi ni prema ni nipa wo nya adwuma so didi da bia a wo to ma me nche ate se wo ma me ne hwe no ene sa ne wo na prema Kyekyeku e chenya mboa yesam do ko mama of ma me nana ko sesi pola na o deliver ya spiritual me hu ne say you are under spiritual manipulation you are under spiritual transgression so I don't know yes sir make it bro fa kese what dey na wo yes sir nipa no me pe no ma me enye no Lotty be wa sha wo shirt no ho yo bia wo kwache Lotty say wo pere wo fere bia wa wo ye no wa na wo se no nipa me pe nanim na wo hwehwemo so obeda ti ase wo ye no wo say wo ma me ba kase afi de bia wo ye me kase afi agya me pressure na me hyperventilate wo ye de bia nko be wi to hyperventilate every day hyperventilate nkumi free wi obi so hyperventilate be ya wo shama ho mete me ho me ko na me papi me nya papitation ase me ni je ya wo yesa ase oba ba ma brabo me ne haw uni banka wo banka me ba enna se bi nko ye na pa ka ba ya me pe Lotty ni kura nka ma ne nya wa enije ma ne wa so person me ofa ba na me fo so do something better with your life be adwuma ye me nya de me hu say we comfortably okay obi ti ahwe enti pepre ma me ntwi se me ti betwi ma me ntwi Kyekyeku what ye Kyekyeku no me de bia me ni break asa ye Kyekyeku what ne ti se ka adwuma ka me ko adwuma be Kyekyeku atwe me de bibi be bo wa pro adai wa na apa na apa valenti